mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwiriwe neza, ni Eugenie Mukankusi wongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo muri uyu mwanya. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri uyu wa mbere ibitaro byitiriwe umwami Faisal by'i Kigali byakoze umwitozo ugaragaza uko bakwakira umurwayi wa Ebola mu gihe yaba igeze mu Rwanda. Iyo witegura ntago witegura ureba ku mupaka gusa n'imbere mu gihugu kuko ntashobora guca ku ruhande kuko n'abaganga bagomba guhora bacanye ku maso bagakora iyo screening ku muntu wese bahuye nawe, yaba ruje kwivuza yaba ari umushyitsi mu bihe nk'ibi byorezo iyo hariho alerte nk'iriya turigengesera. Uwo ni muganga Menelas Nkeshimana ushinzwe kwita ku buvuzi bwa Ebola mu Rwanda. Kuri uyu wa mbere mu Burundi sosiyete Braludi yongereye ibiciro by'ibinyobwa ikora. Naho muri Mali abasirikare babiri ba MONUSMA umutwe w'ingabo z'amahoro za ONU bishwe n'igisasu cyari giteze mu muhanda mu majyaruguru y'igihugu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Turahera rero ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Muri uyu mwanya aya makuru turahera muri Ethiopia aho leta ifite umugambi wo kwisubiza ibibuga by'indege byo mu majyaruguru y'igihugu byigaruriwe n'inyeshyamba za Tigreya, ni mu gihe imirwano ikomeje muri ako karere. Fidel Niyongabo. Mu ntaretse ivyo bibuga by'indege, Ethiopia ifite imigambi kandi kwigarurira n'ibindi bibanza bikomeye muri iki gihe biri mu minwe y'inteko zo mu ntara ya Tigreya. Ni mu gihe iyo leta itangaza ko ishaka inyishu ikiye mu mahoro ku kibazo c'intara ya Tigreya. Leta ya Ethiopia n'impande zicuditse nayo zirimo inteko z'igihugu kibanyi ca Eritrea biriko bitana mu mitwe n'inteko za Tigreya kuva mu mpera z'umwaka wa 2020. Ingwano hagati y'izo mpande yahitanye abasivili ibihumbi n'ibihumbi, abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu zabo, mu gihe abantu ibihumbi amajana n'amajana bageramiwe n'inzara. Ku munsi w'Imana urangiye abategetsi ba Tigreya batangaje ko inteko zabo ziteguriye kubahiriza agahengwe bidatevye. Bamenyesha ko ibintu biriko bitera biyanzara ku banyagihugu bo muri Tigreya. Ingwano yasubiye kwaduka mu ntara ya Tigreya mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka inyuma y'amezi atari make y'agahengwe. Impande zose ziragirizanya ku gutana mu mitwe kwasubiye kwaduka. Ibiganiro vy'amahoro vyari bitegekanijwe kuba muri uku kwezi muri Afrika y'Epfo vyarigijweyo mu gihe atatariki nshasha bizosubira kubera ko yatangajwe. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika wasabye ku munsi w'Imana ko agahengwe kubahirizwa mu maguru masha, ifashanyo zigenewe abanyagihugu zibone gusubira gutangwa. Uyu munsi imodoka y'abasirikare ba ONU yakandagiye ku gisasu mu muhanda kirayiturikana mu majyaruguru y'igihugu. Babiri bapfuye n'abandi bane barakomereka bikomeye. Nanone Fidel Niyongabo. Imodoka izo nteko zari mu yasetse bombe yo mu bwoko bwa mine mu buraruko bw'igihugu. Abagwanyi b'Abayisilamu bamwe muri bo bakorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu bamaze imyaka 10 bakora ibitero mu buraruko bwa Mali. Izo nteko zijeje gucungira umutekano zariko ziriga amabomba ategwa imodoka yo mu bwoko bwa mine mu gice citwa Tasarit mu ntara ya Kidal mu buraruko bwa Mali. Igihe imodoka barimwe yaseka imwe mu mabombe yo muri ubwo bwoko nk'uko bitangazwa n'ibiro by'inteko zijeje gucungira umutekano za ONU muri Mali, MINUSMA. Inteko za MINUSMA muri Mali muri iki gihe zigera ku bihumbi 12. Izitari munsi 174 ziramaze kwicwa mu bitero byazikozwe ko muri Mali kuva zitangwa ibikorwa vyazo mu mwaka wa 2013. Nico gitigiri kinini cyane c'inteko zijeje gucungira umutekano za ONU zishwe mu bice bitandukanye vyo ku isi zikoreramwe. Muri Nigeria imyuzure imaze guhitana abantu barenga 600 muri uyu mwaka. Oriane Tangishaka haraduye inkuru irambuye. Abategetsi bamenyesha ko igitigiri cy'abantu bamaze kwitaba Imana batwawe n'imyuzurire kimaze gushika kuri 603. Ni mu gihe leta iriko irihutira gushikiriza ibintu vyankenerwa ku bantu ibihumbi n'ibihumbi bariko bakugwa mu bice amazu yahitanywe. Ku munsi wa Mungu ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare bwamenyesheje ko mu ntara 33 kuri 36 zigize igihugu abantu umuriyoni n'ibice bitatu bateshejwe ingo zabo. Iyo myuzurire yarononye ibintu mu matongo angana n'amahektare ibihumbi 340. Ivyo bitera amakenga ko imfungurwa zishobora gukena. Ikibazo cy'umutekano muke mu gihugu naco nyene kiri mu bibangamiye ihingurwa ry'imfungurwa mu buraruko bushira uburengero hamwe no hagati mu gihugu hasanzwe hizegwa imfungurwa zigaburira igice kinini c'abantu mu gihugu. Umushikiranganje ajejwe gutabara imbabare Sadia Umar Farouk amenyesha ko mu ndwi iheze
Perezida Buhari yatanze itegeko ryo gutanga amatoni 12,000 y'imfungurwa ku bantu bahuye n'ibyago byatewe n'iyo myuzurire. Oriane Tangishaka na Fide Niyongabo murakoze kuri aya makuru hirya no hino ku isi. Ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya gato cyane n'amakuru y'ibyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Rwanda. Kuva Ebola yadutse muri Uganda, u Rwanda rwahise rufata ingamba zo kuyimira. Ni muri urwo rwego kuri uyu wa mbere ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali hakozwe umwitozo ugaragaza uko bakwakira umurwayi wa Ebola mu gihe yaba igeze mu Rwanda. Mugenzi wacu Asmuta Kaboyi yarahari yatuzaniye iyi nkuru. Uwo mwitozo wakozwe hakirwa umurwayi waje agaragaza ibimenyetso by'umurwayi wa Ebola. Uyu murwayi akigera kuri serivisi y'aho bakirira abarwayi yahise abazwa niba yaba yarageze mu duce twagaragayemo Ebola. Uyu wari wakinnye nk'umurwayi yakiriwe n'abaganga bari bambaye bikwije. Abafashe ibizamini by'umurwayi babaga bikwije kuva ku mutwe kugera hasi. Muganga Immaculée Kambutse ukorera mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal yagaragaje uko umurwayi ukekwaho indwara ya Ebola afatwa. Twakiriye umurwayi wacu yaje atubwira ibimenyetso afite, babashije kumushira ahantu hamwe isolation, turimo no kumukorera ibizamini kugira ngo tumenye ese koko niba ari uburwayi bwa Ebola. Nyuma yaho rero umurwayi wacu twaje kumenya koko muri simulation ariko ko yagize indwara ya Ebola. Dufite icyumba cyahariwe kuba cyafasha uwo murwayi kudahura n'abandi barwayi cyangwa abarwaza, bikanemerera abaganga kumwitaho birinze bikwiriye mu gihe bategereje ko yakorerwa ibyo bizamini byemeza koko niba ayifite iyo ndwara cyangwa ntayo, hanyuma nyuma yaho akahita ajyanwa ahabugenewe. Muri uyu mwitozo wari wigize umurwayi, umwitozo warangiye abaganga bemeje ko asanganywe indwara ya Ebola. Muganga Nkeshimana Menerasi ushinzwe gukurikirana indwara ya Ebola mu gihugu hose yavuze ko abaganga bagomba guhora biteguye. Abagiye muri ziriya district bafite ibyago ko bashobora kuba bafite indwara bajyanwa aho bita quarantine site. Ariko iyo witegura ntago witegura ureba ku mupaka gusa n'imbere mu gihugu, kuko umuntu ashobora guca ku ruhande, akisanga mu gihugu imbere, akisanga kuri consultation Faisal, akisanga muri consultation Gihundwe. Akize ko n'abaganga bagomba guhora bacanye ku maso bagakora iyo screening ku muntu wese bahuye nawe, yaba ruje kwivuza, yaba ari umushyitsi. Mu bihe nk'ibi byorezo iyo hariho arrest nk'iriya turigengesera tujya gukora ku mipaka yose bikanakorwa n'imbere mu gihugu. Uyu muganga asobanura ko kugeza ubu imbaraga nyinshi zashyizwe mu kwita ku bava mu gihugu cya Uganda berekeza mu Rwanda. Abava Uganda baza mu Rwanda barakorerwa screening aho binjirira ku bibuga by'indege, bakwinjirira ku mipaka izwi, ndetse n'abaca ku mipaka itazwi hongerwa ubushobozi bakamenyekana. Aho kuba ko umurwayi ashobora kuza akabonekera habonetse hose, bisaba ko ibitaro byitegura nk'uko mwabonye ku bitaro bya Faisal no mu bindi bitaro biri gukora amadrill. Agomba kuba afite igisubizo kirenze ati nimbona uhura na criteri nahawe ndamushyira hehe, iyo tuyita holding area, kuko utabikoze ashobora kuhasiga ubuzima. Ufite umuriro, ukeneye serumu, ko abantu Ebola bararuka cyane bakagira n'imiswi ku buryo ahita azahara. Noneho nyuma ya holding mujyana muri treatment center kuko ashobora kurwara igihe kirekire. Kugeza mu Rwanda hamaze gushyirwaho ibitaro bimwe bizakira abarwayi ba Ebola mu gihe baba bagaragaye mu Rwanda. Ibyo bitaro biri Nyamata mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Mu gihugu cya Uganda hagaragaye umurwayi wa mbere wa Ebola. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda muri iki cyumweru dushoje yategetse ko uturere tubiri twabonetsemo iyo ndwara dushyirwa muri guma mu rugo. Muri utwo turere twa Mubende na Kasanda, utubari, utubyiniro n'ahahurira abantu benshi hafunzwe, ndetse ibinyabiziga bitwara ibiribwa bishyirwaho amasaha yo gukora. Abantu 58 nibo bamaze kwandura Ebola muri Uganda, imaze guhitana abagera kuri 19 barimo n'abaganga. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
tumushimire Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru. tuve mu Rwanda noneho tujye mu Burundi. kuri uyu wa mbere Braludi yazamuye ibiciro bya bimwe mu binyobwa ikora kuva ku mafaranga 200 kugera kuri 700 ku icupa. Abaguzi babyakiriye nabi nk'uko mugenzi wacu Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda abitubwira muri nkuru. Iyo ngingo ya Braludi yagiye habona kuri no w'Imana mu masaha y'ijoro itangura kuja mu ngiro guhera kuri no wa mbere genekezo ya 17 nk'uko iryo shira hamwe ribimenyesha. Braludi imenyesha bihereza ibinyobwa vyayo kw'inzoga zitari mu mwambiro zadugijwe igiciro ku rugero rw'amafaranga 200 ziva ku mafaranga 800 zija ku gihumbi. Inzoga zambiye nazo nka Primus yongerewe amafaranga 200 iva ku mafaranga 1500 ija ku 1700. Amstel yadugizwe amafaranga 600 iva ku 1900 ija ku 2500. Amstel Bock niyo yongerejwe amafaranga menshi kuko yavuye ku 2400 ija ku 2100. Iryo shira hamwe rikora ibinyobwa mu Burundi rimenyesha ko iyo ngingo yafashwe kubera ibikoresho bifashisha biva mu mahanga bizimvye, hakiyongera ko biciro by'umuyaga nkuba bakoresha navyo nyene vyazimvye. Abihereza ivyo binyobwa bamenyesheje ko iyo ngingo bayakiriye nabi cyane. Bamenyesheje ijwi ry'Amerika ko iryo shira hamwe riraba inyungu yaryo gusa. Nk'umuntu wasanze no agacupa ivyo biciro cyatuvunye umutima nyene. Icupa baridugije n'ubuzima bw'umurundi uno musi n'ingene busanzwe bugoye. Umwimbu ntiwari wongerekanye kandi ntitubona ko mbengo zohava wongerekana. Agashahara k'abakozi ntikongerekanye. Twavyakiriye nabi cyane. Iyo ngingo tuyiboneye abantu benshi cyarabaciye inkokora cyane cyane abanywanyi ba Braludi nyene nkuko ibiciro vyaduze kandi dusanzwe turi mu bukene. Ikindi nuko iyo ngingo ifashwe n'abadandaza bace bikigabukiza bakongera ko turi twabo nyene. Imanza nyinshi nyinshi zigiye kugorana cyane kubona umuntu dutegura. Mwishirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko babona ko iyo ngingo ya Braludi ije guhohotera abaguzi batagishijwe inama. Pierre Nduwayo arongoye Abuko asaba leta guhagarara inyungu z'abirongoye. Braludi ni ishirahamwe risanzwe ryiharije isoko hano mu gihugu cacu. None rero baca biha uburenganzira bwo gushinga ibiciro byabo atanumwe bagishije inama. Ivyo rero muri Abuko twebwe cyavyakirie nabi cyane. Naco gituma dusabye dushimitse leta yuko iyo ngingo yo yihagarika hanyuma habe ibiganiro kugira ngo turabe birya bitwaje bavuga yuko ngo ibintu bakoresha byazimvye byoba ari byo n'urugero byoba byarageze koko ivyo tubona byovyo ivyo biciro badugije n'ibiciro atanumwe yoheze ngo vyemere. Inyuma y'iduzwa ry'ibiciro vya Braludi n'ishirahamwe Buseko rihingura isima ryaciye risohora kuri no wa mbere itangazo ryerekana ko naryo ryadugije ibiciro. Umufuko w'ibiro 50 wadugijwe amafaranga 4000 uva ku 22,500 uja ku 28,500. Ayo mashira hamwe uko ari abiri yari yasavye ubushikiranganje bw'ubudandaji mu Burundi ko yobuha uburenganzira akaduza ibiciro kubera ko rahomba. Umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yarashikirije mu nama shikiranganje y'itariki 3 kwezi k'umunani uno mwaka ivyo vyifuzo vyayo mashira hamwe. Mu cegeranyo cayo inama shikiranganje yamenyesheje ko kuduza ibiciro atarico cihutirwa mu gihe ayo mashira hamwe atarerekana ubushobozi bwo guha abarundi ivyo bipfuza. Vyashikirijwe na Prosper Ntahogwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi. Kuvyerekeye ibinyobwa vya Braludi n'isima ya Buseko ho kwihwezwa neza ivyo basaba mu kubihingura kugira ngo bifatigwe ko mu gushinga ibiciro vyumvikana. Amashira hamwe Braludi na Buseko yobanza kwerekana ingene agiye kwitunganya kugira ngo ivyo bahingura vyongerekane biheze biboneke ku isoko imbere yo kudugirizwa ibiciro. Inyuma yaho ivyo biciro bidugirijwe kandi inama shikiranganje yari yasavye ko ayo mashira hamwe baratenyenya. Twagerageje kurondera umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere kugira tubwire nimba icifuzo c'abaguzi n'ishira hamwe ribaserukira bizokubahirizwa, ariko turamukena. Telefone yiwe ngendanwa ntiyayitavye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Desire Hatungimana urakoze kuri iyi nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umunyarwandakazi Barbara Umuhoza pastori asemura indimi, umuhanga mu byo kumenyesha amakuru, hakaba n'umushoramari aheruka gusohora igitabo yise Shaped. Avuga ku buzima bwe yerekana ko nta muntu wigira. Asobanura ko aho ageze yahagejejwe n'abandi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nahazwe, Barbara Umuhoza w'imyaka 36 y'amavuko haravuga uko yagize igitekerezo cyo kwandika igitabo no ku bintu bitatu byamufashije kugeraho ageze ubu.
ntangira kwandika ntabwo natangiye ntekereza ngo nzandika igitabo ko ari muri lockdown isi ntabwo yari iza hirya nta muntu wari uzi ngo bizarangira nta muntu wari uzi ngo tuzasohoka kugira ngo rero mbashe gusunika iminsi navuze nti reka ntangire kwandika ibitekerezo byanjye nandike ibindimo mu mutwe mu mutima nuko ntangira kwandika ari dokima ariko nko kwandika ibitekerezo atari ukuvuga ngo ndashaka kwandika igitabo cyangwa ngo bizarangira ari igitabo byatangiye ari just igitekerezo hama icyo gihe wandika ibinyuranye mu buzima bwawe wari ufite intumbero y'ivyo wandika ibiki muri rusangi kugira ngo uzove muri ivyo bitekerezo birinde bishika ku gitabo vyagenze gute urebye nanatangiranye na chapitre za nyuma z'igitabo cyashitswe noneho izo chapitre nziha inshuti yanjye irazisoma ndibuka nanditse page nk'eshanu mu munsi umwe mbihaye inshuti yanjye irambwira iti ati baba iki ni igitabo ati ahubwo subira inyuma wandike ibintu byose wibuka amakuru yose wibuka ku buzima bwawe ukuntu wavutse ukuntu wabayeho ukuntu wakuze subira inyuma noneho ubihe umurongo ubihe structure aba ariyo ukurikiza hanyuma turebe niba bizavamo igitabo subira inyuma rero ntangira kwandika ubuzima bwanjye ariko ntakubeshye byane ntabwo navuga ngo nzaba umwanditsi w'ibitabo ni ibintu natekereza ko nshobora kuzakora ngeze nk'imyaka 50 60 mbaye umupansiyone nuko biza gutangira bifata umurongo gutyo birangira bibaye igitabo wagiye gufata intumbero yo guca wandika ku buzima bwawe ryari hama kuko wanditse ku buzima bwawe imyaka 30 icyo gihe wari ufite imyaka 34 yego icyo gihe nari mfite imyaka 34 ntangiye kwandika ntera ku itangiriro cyangwa se uko ubuzima bwanjye bwatangiye ibyo ababyeyi bambwiye ibyo nibuka uko nakuze aho twanyuze nubwo kuri iyo etape cyangwa se aho ngaho byari bitaravuga ngo ibi ni igitabo tugiye gusohora ariko ndangije kubyandika kubishyira ku murongo kuko twamaze muri lockdown ngira ngo amezi 2 cyangwa 3 hafi 3 ndavuga nti ibi bintu mfite izi page icyo gihe nari mfite page 90 kubera ko nabihinduye akazi nahise mbihindura akazi ndavuga nti sasa kugira ngo mu mutwe hagume hameze neza numva ko mfite akazi nkora reka njye mbyuka nandika nk'umuntu ujya ku kazi ariko afite akazi ko kwandika noneho ntangije tuve muri lockdown za page zose zitandukanye ndiha inshuti zanjye nk'ebyiri 3 zitandukanye barazisoma barambwira ati ariko ubuzima bwawe buri interessant buri interesting ni ibintu wasangiza abantu bagasoma bakaba entertained bikabashimisha cyangwa se bikabafasha bikabahugura bikabaha no kwitekerezaho reka ibi bintu tubihindura igitabo aho rero dusohotse nko muri lockdown ya 2 kuko naranditse iya mbere n'iya 2 bigeze nko muri October gutyo November nibwo twavuze tuti ariko ibi bintu reka dukore projet y'igitabo byitwe ko ari project turimo noneho turimo kwandika igitabo tugiye kwandika igitabo nta kindi tugiye gukora nibwo rero iyo process yatangiye kuvuga ngo ibaye igitabo ariko jewe nandikaga mvuga nti mfite akazi nkora ntabwo turi sire ko bizaba inkuru kandi icyo gihe nanjye ubwanjye ndavuga se ko ndi mutoya se nanjye se ndasohora igitabo gute ariko abantu bose mpaye manuscript bakagisoma bati iyi ni story ni inkuru yo kuvuga wayivuga ego ni inkuru jena reka ndayivuge nagize amahirwe naragisomye uratahura ibitari bike kuri nosi uratahura wiroranishije ko nawe nyene ugatahura ariko nko muri make gabafaha hari abakuzi ku biganiro vyawe bitandukanye hari abakuzi usemura kwa gitwaza n'ahandi hatandukanye ubundi iyo nkuru y'ubuzima bwawe uwo yivuga muri make ku bwawe wo yivuga kwiki inkuru iri mu gitabo ntitugusaba kuvuga byose ariko uhonje gato kubatwumviriza Barbara ni muntu ki atwibwira gute muri ico gitabo Barbara ni umuntu ugizwe n'ibintu byinshi Barbara ni produit y'ibintu byinshi ni produit y'ukuntu yarezwe muri famille ni produit y'ubuzima yabayeho ni produit y'ubuzima yabayeho yibana i Burayi ni produit y'ubuzima yabayeho agarutse mu Rwanda ni produit yo kuba umukozi mu rusengero kuko nahakoraga nk'umukozi a temps plein ndi umukozi full time ibyo nabyo bifite ibintu byinshi byanyigishije mu buzima
mbiha iyo forume nagiraga ngo abazasoma iyo nkuru batazareba inkuru yanjye gusa ahubwo nabo barebe inkuru z'ubuzima bwabo nabo babashe gusobanukirwa ko ni amaporoduwi y'ibintu byinshi ariko ni ibyo bintu banyuzemo bishobora kubafasha bishobora no gufasha sosiyete kubera ko ubuzima ukuntu twaremwe Imana ntabwo yaremye umuntu ngo yibane wenyine twaremwe kugira ngo dufatane dufashanye tugendane tubane dukundane dukorane ubuzima hamwe ndagusanga inkuru yanjye yes ni inkuru y'ubuzima bwanjye ariko objectif si uko tureba inkuru ya Barbara gusa objectif ni uko abantu bahindukira bamaze gusoma icyo gitabo bakagifunga bakagishyira hasi bo bakireba bakavuga bati ese harya ubuzima bwe nabayeho bwangize mu ntoki ese iki ngicyo ce que je suis maintenant what I am right now how can it help ça peut aider comment byafasha umuntu gute experience zanjye zishobora kugira undi muntu zifasha jewe nasangije experience inararibonye ritoya mfite kubera ko ndacyari muto hari n'ibindi byinshi cyane nkiga ndakigira no ku bandi benshi ariko abafite ibyabo nabo ese babitekerezaho ese dushobora kwiga kwa presiya ibyiza n'ibibi twanyuzemo tukiga uburyo noneho tubisangiza abandi tutavuga ngo nagize agahinda nishwe n'ibi napfuye gutya ariko se urwo rupfu waciyemo cyangwa se ibyo bintu wabayemo byakwigishije iki ese icyo kintu wize wakimbwira Barbara ese Barbara yabwira Diane ese Diane yabwira Barbara kubera ko Diane nabwira Barbara biramufasha muri avenir ye ejo he hazaza ese nusoma shape reka turebe nko mu gitabo nusoma shape kuko muri shape mvuga ukuntu nagiye kwibana i Burayi ndi umwana mfite imyaka 15 16 ndi umwana w'umukobwa ntangira kwibana ese nk'ababyeyi uyu munsi bashaka kohereza abana babo hanze kujya kwiga kandi yego ni byiza yego ni igitekerezo cyiza ababifitiye ubushobozi ese bafite amakuru y'uwabibayemo ngo ababwire ibibazo biri muri urwo rugendo ababwira ukuntu solitude yo kohereza umwana donc solitude umwana azahura nayo probablement izabyara na depression ese arayiteguye ese yateguye umwana donc shape ntabwo ari inkuru yanjye gusa shape nayanditse mu buryo ishobora guhinduka inkuru ya buri muntu wese kugira ibintu bibazo nari mvuze akantu gatoya ko i Burayi ni itware yo kuntu nagiye kuba ariko noneho gafasha ababyeyi bari kohereza abana hanze par exemple iyo ni chapitre harimo chapitre zitandukanye ariko objectif ni uko umuntu arangije gusoma shape yitekerezaho akibaza icyo byafasha mu buzima bw'abantu uko biri kose abasomye igitabo urabibona ko umurongo wose uravuga ukazutwara mu kagara ibitungura iki urumva ko uragaruka mu bwana bwawe kandi bigatuma n'ugisoma yitekerezaho yibaza ati je kijya gihe nari mu bikinanje reka twakire Daniel hama turagaruka kuri chef Daniel ikaze ku Ijwi Amerika no muri Sanga Barbara yaje twamubatumiriye uhereye ga Daniel murakoze cyane Diane nitwa Daniel nkuko mubivuze ntereye Nyamasheke Ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u Rwanda ndi kumwe na Barbara rero akabazo kuri we Barbara namwumvishe rwose no afite akazoza afite umushinga mwiza kandi uryoheye urubyiruko so nagiraga ngiye mubaze mu by'ukuri we ni uruhe rugendo rwamubereye inzitizi zagaragaye kuko urubyiruko akenshi kugira ngo twandike igitabo ni ibintu bitaba byoroshye ni ibintu bitaba byoroshye turumva yabaye umusitari ni umugwizatunga ese mu by'ukuri we yabigezeho ute ni izihe mbogamizi yagize ese mu by'ukuri niyo havuye imbaraga zisa n'izimufasha kugira ngo agere ko hageze kuri ubu ngubu uyu munsi urakoze Daniel ngaho Nyamasheke mu Rwanda Barbara ndagusubije mikro wishure Daniel yes urakoze Diane kandi Daniel urakoze kuduhamagara ukaduha n'ikibazo cyawe yes urugendo umuntu ahera ku busa agera ku bintu bikomeye cyangwa se byitwa cyangwa se bigaragara ko bikomeye amaso y'abantu ni urugendo rurerure ni urugendo runaniza umutima ni urugendo rutoroshye ni urugendo rutoroshye ku bantu biteguye gufata urwo rugendo rwose kuko hari abantu bapresera gufata za rakursi za shotikati njyewe ntabwo nafashe shotikati ni urugendo rwamvunye ariko navuga ibintu bibiri cyangwa bitatu byamfashije ikintu cya mbere cyamfashije
ni imana, kwizera imana. Nizera ko imana yandemye ifitiye umugambi mwiza, ifite n'ibikorwa byiza yandemye gukora kandi izanamfasha kubikora. Donc kwizera gushingiye mu gutekereza ko iyo ngize inzozi, iyo ngize rêve, iyo ngize ibintu nshaka gukora, mpita nizera ko imana ntabwo ari igihe wazihaye, izi nzozi si igihe wazihaye, ibi bitekerezo si igihe wabyihaye. Sasa imbaraga zabimpaye cyangwa se imana muri ka yanjye, kuko nizera imana yampaye izi nzozi, reka sinzibagirwe cyangwa ngo nzisuzugure. Izamfasha, izampuza n'abantu bakwiye kuzimfasha, abantu bakwiye kunyumva. Imana tuzabigendana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri cyamfashije ni uguhora niteguye ijambo no, kuko si buri gihe abantu babwira ikintu ushaka gukora ngo bagushyigikire. D'ailleurs kenshi nta nubwo bagushyigikira. Ni uguhora witeguye ijambo no. Kenshi nagiye mpura n'amano, no kugira ngo na shepti isohoke hari abantu benshi bambwiye no, ariko uyu munsi tuvugana igitabo muri periyode y'ukwezi n'igice, amezi 2, shepti imaze kugurisha kopi 500. So kwitegura, guhora witeguye ijambo no, ntutakaze ibyiringiro cyangwa kwizera wari ufite kuri wa muntu waguhaye rêve. Sasa iyo uhora utegereje ijambo no, wiga gutekereza inzira zindi. Ni ukuvuga ngo nimba ntekereje gusaba Diane 1 million, ngomba guhita nteganya nti Diane nayanga ndayakurahe. Kwama na plan B mu buzima. Ni ibintu nize kubera ko nagiye mbaho ubuzima nk'uko byanditse mu gitabo. Nta kintu na kimwe cyari plan A mu buzima bwanjye. Ibintu byinshi nahora nisanga muri plan B cyangwa plan B. Ni ukuvuga ngo Diane nimusaba Emily akayinyima, ntabwo tuba banzi, ntitwangana. Ahubwo Diane nanyima Emily ndayikurahe. Ndi bukure desa, nabahe abantu 5 bari inyuma ya Diane bampa desa nkagwiza ya Emily. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu cyafashije no gukora cyane. Ntabwo nkunda gufata rakursi. Iyo ugeze imbere uhura na blocage, gusubiza inyuma ukongera ugatangira urugendo rurerure. Urabivugamo mu gitabo ingene wabaye umuhasla nka mama wawe, nawe nyine uvuga ko yari ameze gutya. Yes, mama yari umukozi, nakuriye muri famiye ikora, ndakora, nta kazi nsubiza inyuma, nta kazi nsuzugura. Nimba nshaka 1 million, Diane akaba atari buyampe, ariko inyuma ya Diane hakaba hari abantu 3 bari bumbwire ngo urakubura umuhanda iminsi 3 tuguhe 600,000, ndabikora. Uwo ni umunyarwandakazi Barbara Umuhoza, ni pastori, akaba asemura indimi, ni umuhanga mu byo kumenyesha amakuru, akaba n'umushoramari. Aherutse gusohora igitabo yise Shept, avuga ku buzima bwe, yerekana ko nta muntu wigira. Asobanura rero aho ageze ko yahagejejwe n'abandi. Hari ikiganiro mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nahazwe. Barbara Umuhoza w'imyaka 36 y'amavuko yavuze uko yagize igitekerezo cyo kwandika igitabo no ku bintu 3 byamufashije kugera aho ageze ubu. Mushaka kumva ikiganiro cyose rero mwagisanga ku mbuga zacu, harimo Facebook, YouTube, kajya no kuri wa3.radio.com. Ibindi nkaho musanzwe mukura n'ibindi biganiro. Ikiganiro cyitwa Muri Isanga. Turi hafi yo gusezeranaho, reka mbabwire muri make. Uyu munsi imodoka y'abasirikari ba ONU yakandagiye igisasu ku muhanda kirayiturikana mu majyaruguru y'igihugu. 2 bapfuye n'abandi 4 barakomereka bikomeye. Twabwiye kandi ko muri Ethiopia leta ifite umugambi wo kwisubiza ibibuga by'indege byo mu majyaruguru y'igihugu byigaruriwe n'inyashyamba za Tigray. Naho muri Nigeria imyuzure imaze guhitana abantu barenga 600 muri uyu mwaka. Nababwiye ko kuva Ebola yadutse muri Uganda, u Rwanda rwahise rufata ingamba zo kuyikumira. Muri urwo rwego kuri uyu wa mbere ibitaro by'umwami Faisal byakiriye yakoze umwitozo ugaragaza uko bakwakira umurwayi wa Ebola mu gihe yaba igeze mu Rwanda. Mwakoze rero kudutega amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer PJ yarafatanije na Nadia Taha.
kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubararikire rero andi makuru yacu mu mwanya uri imbere, turongera guhura isaha 9:30. Mugire ibihe byiza.